my time, you all I want. 今天来啊，想逛街找朋友啊。哦，所以是朋友有聚会。对，是。来逛街吗？来看文具展。Mandarin Çincesi. When the French-speaking Normans conquered England and became its ruling class, they brought their speech with them, adding a massive İngilizce. Senda, un pastor del siglo IX llamado Caldi, notó que sus cabras tenían más energía después de comer bayas de café. İspanyolca. في مؤتمر صحفي قال كاسترو إن هناك تباينا في مفهوم حقوق الإنسان بين الجانبين وانتقد عجز الإدارة الأمريكية. Arapça. मंगलवार देर रात नोएडा के सेक्टर 42 के आसपास का इलाका देर रात उस वक्त गोलियों की आवाज से दहल उठा जब चेकिंग कर Hintçe. Car vous êtes encore quelques-uns quand même à être en vacances en ce moment. Donc regardez à la Tremblade ce partage de nuages et d'éclaircies. Mais c'est surtout vers le Pays Basque. Fransızca. Администрация президента приказала временно остановить стройку. Но по Rusça. E bem, o Nordeste é um lugar interessante, na minha opinião. Eu gosto de lá, gosto de morar lá, gosto do clima, gosto da cultura. Portekizce. Tak naprawdę. Ja jestem w ogóle bardzo związana z tym krajem i może to jest mało kosmopolityczne, ale Lehçe. キレるやサボるなどのいわゆる若者言葉は誰でも簡単に作れるので一般的に広く Japonca. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Almanca. 만약에 사투리를 배운다면 어느 지역 사투리를 배우고 싶으세요? 경상도요. 왜요? 경상도 사투리 살 Korece. Thì tất cả mọi người hình như đã xoa tan đi được cái sự nóng bức của mùa hè này và đặc biệt đó là với cái nhiệt độ này thì trên cái con đường này hiện tại Vietnamca. Mě jako pejorativně je chlápek, co má kraťasy, ponožky v sandálích, pivko, teďka se Çekçe. Mutta onneksi suomalaiset on taas niin rehtejä ja ainakin se mielikuva on. Itse ainakin kuvittelen olevan niin rehti ja rehellinen, että sitä myös. Fince. vado al mare e posso rilassarmi e non pensare a niente. Mi rende felice uscire con i miei amici, andare alle feste. İtalyanca. Zuid-Amerika en de derde komt uit Zuid-Afrika. En dan een mevrouw uit Kosovo en een meisje uit Somalië. Felemenkçe. Impact รู้สึกของออร่าของเขาอะครับจากเล่นเกมก็เปลี่ยนไปเป็นเปิดวิดีโอของพี่เลงเขาดู Tayca.
rigtig tiltalt mig. Jeg har altid været ekstremt glad for kød og ja, fisk for den sags skyld. Jamen, vi spiser ikke så meget kød. Danca. Med danska, norska och även isländska till viss del. Och det här är för att alla de språken härstammar från İsveççe.